Ani kajuk kebangi im, kadai kata kajuk kebangi keng kababah ya kabasnew, bat kabasnew ya kababah. Balay nga angkum ta, namar ngayo ya kito gikana kibal kerni haudrak, kibal wan paray na karehab sentar kebadan hagwati. Menta kilamut ban file FIR, ya katu karehab sentar kabasumar yaki. Haba angkum ta ngamut ban kren persya yano lani ya kitu kilanat. Handrai ha kajing sisa dai ban wat shwa ya kajing sisa bat salek kat kum ki kendon jong kaan katakan kambaha bat kan songnya. Hoi abang ipek ya pi kibal kerni ha udrok ni isen tang bangin la ban le lada ma pi pim kala kabamut rangkat karai kabaskam ban kiar na une udrok tutip kepertai kekensi keken ya pi kepertai kekeren ben ya pi kepertai kapet perman ya kayan gajong pi hanrai tutip nyam jukelat ban bu haki jingduai na kabenta jong pi kunjuru pi ki bahaya hasam tu syam ni kejinggit kri na kabenta ki kun ki hemben ki para jong pi wat sya ki ngobyang haudrak wat la kempat ya kajing sumar kabapakah ladangi pai sya kajing trai sitom jong ka HYC baro sikat tu banyak kun kama bat uni ujingdi penbuat bangi kot udroks mentah kala pausai ba kampoi seai bat lese kala penlong yepi ba penduk mensiam no kumbangi layo haki kubor ki balami akirensan media ki kena lai pojat yepi handrai wat la kataru ku ki samna jo kaseng HYC pila du dam barok sikatu banyak kun ya katma kabashir kaitam hapok kari kasih gajongi kunjuru kajala barok kawai ni kerpat ni kentu ya pi wat ken rabden ki pajba ki kersan ya pi met ban mensim papin yai peteng ban kendra kumba pi jule ha barok ki jaka bat ha barok ki distrik tip pi ki pajba pi yo i kumdo bat pisno kumdo sa comments handrai hangam marwai te ngayo i baga jingknra jong ka HYC ya udrok kalong ka babaha namar ba omdan ki bala banle kumbale mapi wat ki tenat pole suru kinla banle kumbale mapi bat ngayo i ba pimdan taki wei par ki jingkmu agba pile ya kani handrai ka jingle jong pi kalong ban pendu jat ya udrok ubalong undong shon ya ki samla ki jomi bat ki jingdre sitom jong pi kala pensong sir ya ki to ki bril ki ba supply ya udrok hapo ka rikasi berkajelahi barok kawai kum ki paiba ni da kerpat jur ya pi kasang HYC pasyo baha bapin ye peteng ya kini ki kam ki baha na kabanta ka ri berkajai penriu tutip ni dan kam ya pi ki samla ki batre met bat mensim klam bainong na kabanta ban wanra ya ki emlang kasalang ka baha kasyong suk kasyong san bat kalawai ka pernai kalawai ka basngan pateng la pateng Islam HYC Islam sipai kari kubla si hajar mo ya usinyang ubenhei ujong pi